ಮದಸ ಆಂಟಿ ಮೆಂಗೆ ಫರಾತು ಆ ಫಿಲಾವಳೆ ತಿಕುದಿನ ಗೆನೆಸ್ದೆ ಮ್ಯೂಳೆ ಮಿಗೊತ್ತು ಮೇದು ಎಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಂ ತಿಕುದಿನ ವರೆ ರೀತಿ ವಾಹಕೆ ಕಿಯಾದೆ ಬಾಣಿ ಅಜ್ಲಿಫಾ ಆಂಟಿ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ನೀ ಅದು ಆಂಟಿ ಪುರಿನ ಪುರಿನ ಹಾಲ್ಕೀನೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಆಂಟಿ ವಿಸ್ರಾಂಗ ನೀ ಅದು ಅಜು ಆಂಟಿ ಮ್ಯೂಳೆ ತಿಕುದಿನ ವರೆ ರೀತಿ ವಾಹಕೆ ಕಿಯಾದೆ ಪುರಿಹಾ ಪುದಿನ ಸ್ವಾನೆಂಗೆ ಅಡುವ ಹಾಲನ್ barang avidaya duwahe ini wahakyaga uleni ain aira adi barang avidaya duwahe gami ting kudin diyai hinggan danikom nikudinna fenuni gahe kudinna hingga konkahar gahikkam fenuni varar rangal aapalu gahe Aira gos kahu aapada dindane anikka hingam pesh misahar hingamam danikom kudinna fenuni anekkavis gahe misahar fenuni konkha gaheppa orange gahe do anekka kin kudin hingam pashe ase hingamam danikom misahar kudinna fenuni hama meva ala gahe Nipahar me kom namikya me baiba. Vararaga. Nipahar me fenoni ambu gahe gahuga vara bevar ambu alaka hori. Adi got gahu ambed dindele. Aira, ain den inda geyanda. Mamma bunyanu do irosengaru kiyang annecche adi bunya. Mamma guna batta hamvane. Tinkudin ekpahara mihen bonelu. Den tinkudin hingage. Tinkudin giya kos elme pura tamave aid dovodi. Kudina hingeta gina aid donnam vanekam adi ei kivakam ei covid navara ay nurakka teru baritapon salameddu rakka teru mattaka kudin komme duuku komme hen kurenje hekam. Kudin aid doneke espada mevatavi kemuge kurin doegin kangan mamma mevata doegin genamun tinkudin barang upaduga tipe kya huskollake den kudinna hindiyaga mi wahakage namaki ko bekam vararanga mi wahakage namaki mevaga den antiye bone diba mi wahakage kudinna fenuni kon namikya mevata kikkam mi wahakage kudinna fenuni aapalu orange ati ambu den kudin adu aunty ebone di mummy vaakya fenunu mevata feshuni kon apurakom adi papurun do adi hama mihen me vaakya gole kudin adi aira adi ain ni tinkudinge nambe feshuni hama miya porundo kudinna me vaaka reetita azu aunty hi kon kudinna me vaaka vara reetikama demme azu aunty tiyadeli vaaka tikudi vara rangalan aduwa ha tendo ehin vaakage dina tikudina pengendiyei aapalu orange ambu ni burha mevata pettumi konga kora konka ingeta alifu den rame aunty mewleni alif liyamba aga tikudinna dakkodege eme pod mi den tikudin hadami gotte meha tikudinna bune nidya silavuga bune dekawani modambi etti genna egotum kudin gennange meharu gandu iti ek gandu den maakaru adi modekoe godam pugulay den gega board nokiya board with gennange kudi mehar ramyante mulani kudinam alif alaga bune devege nge emem kudin hadami gottati kudin genesoe fukula nagambe naganna ramyante midakka gota damala nge ni fukula den fukula mihin hada diitiko damala ni diku fashaka balota mihin damala fa den ni fukula mehar meti deni fa ta kudinna den kudini deni ko echano mihin kuda tangkola budi kolla fa mihin hada tangkola mihin das
tami ingin dasana mihi gaya dimala kudi gaya dimala kiriya pagota mihi ge banda haniti kudi tu have ceremony gote to egota ama mitanga mihi dasaka ha inna hai mihi kiriya dapa यहाँ पर तो कॉमन प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ ना एलिफा मिस्टी आलिफ हो एलिफा देन इनका तो इंजीनियरिंग आलिफ पढ़ा था मीड थीरी इनमें कोट मालिफ दिया का मितान को जैसा का मिहिन थीरी इंजीनियरिंग को नंटा है ठीक है देन हम एक कल पूरी आलिफ लिया फेटी में तांग पड़े ये तांग पड़ूं जैसा का कल हाँ एलिफे कोट को काच मिहिन लेना आलिफु नती रहेगा देन आंटी पुनानी कुदिंग कारिगर नागाशे गांडो इन्हें कुदिंग गांडो नागाले गांडा माकर ये नागाका हमारी फ्रियन बता पापा ये लाइट को कुदिंग अगर नहीं पीके जा ये जहाँ को हम गया कार्य तीरिया में दमाला आलिफु यार तो दंपड़ तीरिया दमाला पनिका नहीं बड़ा दमाला मैं तो कोमा करेंगे अलिफा आलिफु दें Anti tenagan board, putting in the portion board is the board. Then board with some other clear to put it. A meaning at that. Take Jahala and put it that's for a Sasaya and go to the Ali food. Yamulian Ali food, Ali flavor. Then Tana put the layer, put in balance and get Patani Kana Farato. But Ali Sudan. Then dikhi nuntahamis kudina liyangi ne alifu kanatu wata ye yakodo yaru liyan handa akula ye then me miha aunty liyonu akorta mi kudina takka ye denoti aunty erugo fugulan hedi alifus aunty baba ko kudin balala then kyal balaki me liyan alifu gota kiyanu liya ta aunty hi kuda mi pilawadu nimembara kudina alif akuru daswana kaman adi alif liyan ingene kamasha alifum feshe echi fahagako nambunan ingene assalamu alaikum me sami aunty me already kudina kuda masakkaten hawalu kolla me masakkat aunty gendane kuliwarette kota me har aunty me washigando nagafa dakkala mewage nanta kudi gunalde me koche waranga annar me koche waranga afal Mikoche Ambu Varam Molu Urihatu Dibbes Mikoche Orange Varam Molu Mehar aunty Naga Famira Uriha Mevatahuge Tere Me Kuding Adi Far Hinga aunty Ako Mevatahuge Nantiala Afal orange annar adi ambu kudi nege tami huriha mewa ek nam fesheri kon akurakum kam wararanga alifu kon akurakum fesheri alifum fesheri wararanga huriha kudi nege ta kudi mi mewa ge ituru mes adi unnana alifum feshe mewa ta egotu alana sives fesheni alifu de kudi nege ta hama egota kudin gegaves mi gegaves unnana alifum feshe ware dina eche egotu endu anu mi u हम एगोता वर गिनेच्ची फेशेने अलिफु अदि कुदिंगे हशिगडुगवे सुन्नाने अलिफु फेशे वर गिन गुणवंत एगोतो अंग आई इंगिली उळंबोशी
tere ekujjak emme kahibba mewai kurahal dewe ekatu aunty ves kurahalana aunty emme kamuda mewai meher aunty mindi aunty emme kamuda mewai kurahala de inga kudi mi mewaga kulajassalando egotun kudimme sama kudin kurehi mewaga kulajassalan kudin kulajassalai balamwane mi ekudin kurehi mewaga aslu mewaga huri kon kuletto balama kudin kulajassamwani de inga kudin mi kudin kurehi mewaga fesheni kon akurakunto balalando egotun aunty ves aunty kurehi mewaga feshe akuru liyalani alifu fesheni akuru liyefa adi mewage numbers liyalamani kudi mewage nanliumafo mewaya jumle bes liyalamani huri hakudi egotu sami aunty ves mindi sami aunty emme kahibba mewa kurahafa kulajassafa adi e mewa feshe akuru liyalafa mewage nanliyefa mewaya jumla bes liyefa kudin ves wani migota kudin kurehi mewage nanliyefa akuru liyefa adi jumla bes liyala assalamu alaikum ni farahanti meeಳಗೆ kudina napa teji beenukoge odu alifegga ala pratham beenukura echi andi jakala annawo kula fenkula hafabur hature adi andi ingi pratham andi mulani kudina anna rosho bodu alifegge terega kudina anna rosho alifala prathama spashani mikko then tiriya then mikoro aikota hargati alifu ge bodu alifege terega anna rosho alifen ala demmi oleni kafabur beenukoge fenkulan ikijaha kafabur nagafa oleyato itama kudi tiki jahani eki tandana
දැන් කපපුල පේනකොට තමයි කුල. Puding hingga alif kafana. Atau hingga di kombinasi kafana. Ini berarti alif kafana. Dan puding ada lagi puding gega komis tanya miti. කොල්ලම්බි එහෙන් නෝනිය කුදින් තනේ නෙතිය ෆයිල කරලා දැන් මේ හර්මෝනේ නඩ ආන්ටිගේ ඉංග්‍රීසියෙන් බේනු කරා ඉංග්‍රීසියෙන් මේක අලිෆාර කුදින් මෙහෙන් හදා පොඩ පොඩ ඉංග්‍රීසි දැස්සා අනිතා මිතා කුදින බෑවර ඉංග්‍රීසියට බේනු කරා එන්නේ Nagata Kiriya Then putting Mikoro High Gota Ini berarti alif tadi. Ini berarti alif tadi. Kodenya penjanda alif. De anti miuleni orange belu koppa hadafain bodu alif kodenya takkala. Kodi adi migota hama ehin echi belu koppemes alif editan. Mulai pudin lawara maja game pudalange mulai dega belu mari silakol nekka manja langal manna cardboard koden boda dese pudu bole avri apni single bolado ege bole belu koda koda nikem puleni ni ani aandi me ni pule koda asake kurenje ne mezmati boda vatta alla pule deto aneka ani game pulene mammaya bappaya ani deviya putuvena emme දැන් මේක වාක්‍යටි බේනු කරන්නේ හැමකම සිතා කරන සමියයේ බෑද්දේනු කරේ ඒක අවබෝධය. අපි දාපල බේනු කොක්කේ කුලේ දෙපිටියාම ඒ ගුණි පොයින්ට් ආමියාර ගුණි පොයින්ට් එකේ ගුණි නූර ආන්ටිය. දැන් මේකට කුලේනේ විගේ. අර මජාවන් යා මම්මනේ බප්පනේ යා ඉතිරි අපදු දෙක දෙවේක පුදින්න එක්කම මේක කාමෙන් මත උස්කොල්ලාගේ මේකට මේ ගේම් කුලේලා. යා මජාද ඔය අපිට නරස් point lebih kita ke mana? Mas hadiah itu. Puri mau kudin des mi program belidi wara kodan syukriya. Wassalamualaikum.